pulang baik itu yang pernah kerja kasar rumah. Karena kerja kasar yang apa dong stone saya komen pulang perak mana baik itu yang kena kerja kasar mah. Saya mentangan penuh akan neutral ni namban snow pada keren. Sen ngaku ban ong fibara baganai kada ika sudah ko ban stone te saya komen perlak mo ana ba itu kana ai kana pangat paham tak si ba la slap ne step per step approachment te mata kala ajak slap te pangat ha kiding berkiprang tu nomor slap kila ajar ngam hamta labas lah Jalan kumna perlak situ ka sunbena mata ka slap na karang na lo na sana ta ka tarang pa mental setenat ban kai tanga dan hang na lenti puan stone saya komen perlak berak sini kena dan kiti neba slap nem serok rodang kampti kemarin ribuan truk banyak yang kejar sahabatnya perlak lapoi haka surok papes haka main road mo lapoi main road kita papes surok
dan po ya kita banget pun balik